Arimi ba kiwanda kiarimi kierigane balasmikite guthura kamiti ya kuwatila kwa ntuku 90 baibanga kumania na kusene chotongeria kiwandene kiu akera bisa murungamiri neriti arimi mbete na mbere no arimi bo baicwiro ntubontaira Martin Mwambi aina tutonkuluki Matheta na nkubania cia arimi ba kaoa ba kiwanda gia kaoa kia iriga wandia Muthambikiri gicigo mbunge kia Mara ithirite na bokurutha kamiti ya kugwatira kiwanda giku gwa ntugu 90 bagikarutha kithurano na umuthi tariki 3 ndio turetete nikenda bakathura interim committee yao bathuna factories nikenda kiama kigwatira society ntuku 90 nikenda bacoka guthura kithurano kira giatuika furu kenda kiama gitongeria society ino kuringana na Daniel Kirigiora nwe murugamiri wa iwanda bia kaoa augite kurutha kamiti ino nio njira ya kuororia mwanki na kuthiria nkubania cia arimi no ntubutongoria iwandani bibi society ta mushama tariki 26 ya itakiama na kiama gigwita kulingana na watho wetu kamiti kethura interim ya kugwatira society ntuko 90 nikenda kiama kiu kibanga ofisi kenda tuthia kithurano kire ketho kina gefuru kulingana na sheria ora yugaga kamiti banyumia gwitigirwa na gwitiganiria na arimi bathiitetie gutigira kiwanda gia kaoa kia iriga gikumaranira na mantu monthe marari na thina kumaraniria na nkinya gucokanira tutitwekarende mauntu mamonde mandikio tumekalirende tumathi slowly one by one na nikenda tumba kumathingata nikenda alimi batosheka ende kila kia muhimu muno ne campaign ya gushokia member kula gwekwao nuntu bainge majority ne bathiu bathiete factories jenge ne bathiete factories yake binafsi issue ne kwengana na nto bau to tondeke mawatho tamauto ne ndisio to mathingata bala kwagiririte na nikenda kugena sama Theto ino ikenetie arimi ba kiwanda giki gia kaoa bauritwende gucoka mindani ya kaoa na kuthondeka urimi akuru betu bagekala wega na tukabenda nuntu tugetha twina mbeca nyingi ire tugekira meukoni nuntu reti tukarutaga iketha kwa jireti dia uma tutirutaga reti te arutagwa ni kiama tofauti nuntu baba baruteno bau bangi bakaruteno tukarutaga reti imwe tutirimanite twi amwe na ndi nama alimbetu bakathi na mbere na gukena na agekuru bongo bagaukira na bathambe na betha go be smart ona ria baumagarite mauntuni. Thank you sana na nkugwa ngikena. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.